Maya pa oras kabalen. Kayan taming mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, pabiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat sumabalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Poreni po rin balita may kalap nyening Biyernes, June 13, 2025. Dako po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Formal na lang sinumpareng bayong alal na opisyal ng Pampanga inyang June 12. Aldoning Katimawan ay ning report ng Patricia Mamang. Formal na lang sinumpara ang bayong halala opisyal ng Pampanga inyang June 12, 2025 aldoning Katimawan. Ing programa, genapan kay King Branzigiao Convention Center king Ciudading San Fernando at egunan dareng alkalde, vice alkalde, konsehal at reng opisyal ng provincial government. Keti formal na lang sinumpa king karelang kanya-kanyang katungkulan dina Governor-elect Lilia Nanay Pineda at Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda. Ing pamanutok king healthcare program, ing prioridad na pamurin Governor Nanay Pineda. Yung medical healthcare ko, kailangan yung pa rin, dagdagan, tingnan kung paano mo makakapalahat yung mga may sakit. Importante kasi yun. Tapos yung mga scholars, kailangan pa rin natin tutukan dahil ngayon, ang laki ng, galing sa akin yung bagong admin ng OWA. Ang mga sa Europe ngayon, nag-iingin na rin sila ng mga workers galing ng Pampanga. Kailangan ayusin natin yun, yung employment and then education, medical. Ayoko nang mabagal. Gusto ko lahat. Simultaneous, sabay-sabay. Sinumpa na lang naman ring elected board members kareng hanggang distrito ning lalawigan. Kaya be mo naman kareng sinumpaking katungkulan dina 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at 4th District Representative Ana York Bondoc Sagom. Ingaman ang oath-taking, pemuntukaneng Associate Justice Marvic Leonen. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Binida ng outgoing governor at vice governor-elect Delta Pineda ing kayang meging pamangobyerno ilubing Ana Mabanua ay ning istorya ng Angel Dumagat. Kung ano yung mga awards na nakuha, mga accomplishment, mga tax collection natin, ano lang po, gusto ko lang muna ipakita na naging transparent po kami. Kita niyo naman ho kung saan napunta ang mga pera ng probinsya at kung ano ho yung nalikom ng probinsya, sinigurado ho natin na walang pera at napunta ho sa mga tao, lalo-lalo na sa mahihirap. Makaniniing pasyag ng outgoing governor at nyening vice governor-elect Dennis Delta Pineda kay batning oath-taking ceremony king Branzigiao Convention Center inyang June 12. Megpaabot yan naman pasasalamat kareng kabalen asu suporta kaya king Ana Mabanuang pamanungkulan at king ikwang boto king melabas ang midterm election 2025. Agpang kang Governor Pineda, balawos siya pamuring gampanan ing mitatagan at termino na king panga-governor, bayo magsadya king kayang pangaluklok bilang vice governor ning Pampanga. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susuy. Ang pangka-governor-elect Nanay Pineda na maraguling papildareng barangay officials king kayang pamagpatupad kareng programa king Kapitolyo ay ning report ng Patricia Mamang. Maragul kanuy maging papel dareng opisyalis ning barangay king pamangobyerno ng Governor-elect Nanay Lilia Pineda. Iti pepasyag ng Pineda kaya rin ning oath-taking ceremony inyang June 12 king Branzigiao Convention Center. Yun ang sinasabi kong pagbabago ko. Kailangan obligado yung mga barangay officials, lalo na ma-extend sila. No? Palagi ko ma-extend yan. Kailangan ko silang tututukan. Kasi ang nangyayari, hindi ako masyadong, gusto ko, kung hindi ko man mo 100% yung healthcare ko sa medical ko, gusto ko kahit na mga 70% lang. Hindi ko magagawa lahat yun kung hindi ako tutulungan ng barangay officials. Kasi kailangan ko ng data sa kanila eh. Tapos sabi ko, house to house nyo, sino may sakit, sino kailangan ng tulong, sino mga ganyan.
Patatrabahuin ko sila, hindi ako pa pwedeng hindi sila magtrabaho. Tsaka yung sangguniang kabataan, magkakaroon tayo ng programa sa kanila. Ano ba para sa kanila? Ano ba talaga yung mga sa mga matatanda? Ano para sa mga kabataan, di ba? Dapat iwalay mo yun eh. Hindi sila nakikiyano dun sa mga matatanda. Iwalay ang youth talaga, ang sangguniang kabataan. Reng barangay officials, asahan kanong responsabli. Kareng marakala proyekto ning Kapitolyo. Kabang reng mayors o reng alkalde naman, dapat kanong pasiknangan ing pamanagkat kapitalista king karelang balen. Kailangan bigyan mo sila lahat ng trabaho. Hindi pa pwede yung... Tapos yung mga sangguniang bayan naman at saka yung mga mayors, hilingin ko sa kanila na sabay-sabay kaming mag-isip. Ano ang magpapabor para umunlad yung bayan mo? Ano ang gagawin mong ordinansa? Ang ordinansa sa resolution hindi masyadong makakano yun eh. Paano mo may bebenta yung lugar mo, yung bayan mo, para umunlad? Sino mimbitayin mo na makaka-invest sa bayan mo? Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ning News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Sumangid ning ngaura na panahon, patagumpedeng peg-celebran rin empleyado ning SM City Clark Independence Day. Ay ning balita. Sumangid ning maura na panahon, matagumpelang mekisan metong reng magobra king SM City Clark para king selebrasyon ning 127th Aldo ning Katimawan ning Pilipinas o Independence Day inyang Webis, June 12. Ing programa, pwede mo nandereng opisyalis ning mall kabilang na dina Assistant Mall Managers Grace Miranda, Engineer John Louis Mutok at Lourdes Alarcon. As we wave our flags and sing our anthem, let's also remember that the spirit of independence lives on true unity, resilience, and love for country. May we always carry our heritage with pride and continue building a future that reflects the best of who we are. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayo lahat. Thank you and happy Independence Day. Meto nga cultural performance naman ng Pepa kidareng anak, iba't king bale-balaya na magsilbing metong kareng highlight ng aktibidad.
Kasanmetong king Independence Day, reng security at maintenance personnel, reng tenants at reng empleyado ning SM bilang papakit suporta at lugod king bansa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Kaya katamong pakibaluan ang bilin ng panahon king lalawigan kilo ng 24 oras. Balabalaos pamuri ning pamanuran pauli na ning southwest monsoon o hanging habagat alalong magpasikan king bagyong Atsukilwal ning Philippine Area of Responsibility o PAR. Agpang king advisory ning Pag-asa, mga sikan na oran king Central, Northern at Southern Luzon ing aranasan. Atin namang babanten a cloud cluster kilub na ning Philippine Area of Responsibility, dapat alaya pang tsansang maging bagyo. Kabalen maging partika king pamagbalita kay king News Force Pampanga. Lanumang kaganapan, isyo reklamo king kay kayong lugal, malyari mong ikwento ay sumbong, pamilatan na rin numerong mayakit king kaya kayong screen. Malyari mo namang mag-post karing kaya kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sa Blang Kapampangan. Dahil venue lang yung Biyernes, remekala pa istorya, ketiking probinsya. Kaya ko po imenig dito at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.